And sedang kejilikai haka Champion League round 16 fast leg mentah kamit. Haka baka Liverpool kane kun Persia haka Galatasaray mentah kamit Spotarik haka por kadwe spawa menmit. Kadba ke Atalanta kane kun Persia haka Bayern Munich lasai menstep haka por Shibaji Shiteng. Kan Newcastle United kane kun Persia haka Barcelona lasai menstep haka por Shibaji Shiteng. Bat ke Atletico Madrid kane kun Persia ia ke Tottenham Hotspur lasai menstep haka por Shibaji Shiteng. Ka jingilikai hapdeng ke Liverpool Persia eka Galatasaray mentah kamit haka fast leg ka jingilikai kandai halayin jungga Galatasaray. Ka jingilikai hapdeng ke Bayern Munich Persia eka Atalanta mentah kamit haka fast leg ka jingilikai kandai halayin jungga Atalanta. Ka jingilikai hapdeng ke Barcelona Persia eka Newcastle United mentah kamit haka fast leg ka jingilikai kandai halayin jungga Newcastle United. Empat ka jingilikai hapdeng ke Atletico Madrid Persia eka Tottenham Hotspur ka jingilikai mentah kamit kandai halayin jungga Atletico Madrid. Kini ka jingilikai haka round 16 fast leg mentah kamit haka Champion League. Tetongan sepej lasai menstep ki egi tim ki bajob bat ki egi tim ki barem bat manobadan jingkermen ban yakun haka second leg ban Euro sindon seka quarter final. Kadba ka jingilikai ka ban itnat bha kandai lasai kamit hapdeng ka Real Madrid Persia ka Manchester City haka ba lasai kamit ka jingilikai ka fast leg kandai ka jingilikai halayin jong ka Real Madrid. Kata haka por Shibaji Shiteng menstep ka khat ar tarik mentap ne mat ar hajar ar pohonrio. Kublai Shibon.